Jengse kadukawe Carbitish 2.0 YouTube channel long kelangara do an fanstame nilhin mate Carbitish 2.0 YouTube channel hin penstame 78 Independence Day Catalan akardom kadukawe fanstame nilhin pen kardom pajareglo kardom lapen pini nali tumafan la so video long na kethan ponji labangke employment exchange re-registration la so adet kapibat pon APUTHAK mate la so details nali tum phan la so video long na than pachini ponik po nali tum la so update kilong wer je fan la so YouTube channel la ba nali tum subscribe ikon tan non pathek pen re employment exchange re registration la so APUTHAK le lang ponona la pen che than ponona puthot nali tum la screen along thek pon long ikpo la dak notice alo dak paklang pon tu elo nali tum thek pon long ji Government of Assam Directorate of Employment and Craftsman Training mate Behabari Guwahati la pen re-registration in employment exchange for better job opportunities pusida ke tok pon la pen la so re-registration APUTHAK lo puthot daga date bangke pabat pon tu elo mate extended tu lo dak la so APUTHAK sinili non nali tum phanang than pachini pon ikpo ke dam tang hot la bangke nali tum dak thek pon ke dam tang hot stame la sob des tamini list tame pi pon iklo candidate registered before 2nd January 2024 in employment exchange of Assam are requested for re-registration through Seva Setu portal as soon as possible pusedak tok pon la so alo ke dam tang hot alo long tan la son se tok pon je employment exchange pinning la 2024 2 January pen Africa apply an mate 2023 punon 24 22 punon hola sot kai flight an bangke dag re-registration nangji pusi piponon la pen pupono stame adet la bangke last date before 15 August pusi pupono stame pini an bangke 15 August nani tum stame chini pon ikpo la pen puthot dag extended ko dag pabat pontulo adet la bangke puthonon adet akimi dag ki pipon la bangke la sono for the conveyance of these candidates the registration service on Seva Setu portal has been extended up to 31st December 2024 matela soninkan 31 December 2024 an adet bangai pabat pon eklo nasinone August September October November December mate chiklojon pho nangni tumna songbong pen re-registration ji afan bangke adet bangke nalitum long pon eklo lapen jongsi pinning la 2024 jongsi re-registration se pulote nalitum employment exchange banga alalitum government hin penstame cancel pon popsi pangdak ponlo nasenon puthot dak adet akimi nalitum ta thek ponlong ikpo 31 December 2024 ansi dak adet an bangke pabat pontulo chiklojon for farman na songbong nalitum ko anma re-registration si lamangke re-registration long ikpo lapen puthot eson alam dak dotulang Seva Setu portal long bangke information mate thang avelang pose kipupon na se mili Seva Setu customer penta nili chingki glos tami alang litum bang pulon nili tum long thang al notice mate alu tanang lelela nili tum phan kiram tang hot 15 August ansi last date re-registration employment exchange last date bang nang pipon la non update akimi long lote nili tum stame pipon pupus alang litum pus tami hola Seva Setu portal long bang non update bang pipon pelang tami dak government hin pen banda pipon elo la se nalitum koson si re-registration engzi mala so process tamini likidam tang video long kan nalitum fanang than pachini poniklo la pen puthot dak eson soni ke tok pondo if you have not yet re-registered update your profile to grab better employment opportunities la pen dak paprap jing ni phansalang litum stami dak pupolo la pen koson son ma a process bangla so lu long ta tok pon iklo la pen ani tum WhatsApp jongsi copy pine details jongsi arju mate chining tung lang pulte nani tum da call center ta do nani tum adap idm pen ani kan sam am an director 8 pm an apordo la pen WhatsApp stamen lo 9:30 am to 5 pm an da apordo WhatsApp lo stamen nani tum call pen chingki email lo la pen text stamen nani tum chingki pon email lo nase lason lo puthot dak update kapibat pon labangke re-registration je afan labangke nalitum naning chibi kon pinning lo 31st December 2024 ansi dak update bang pipon lo chiklo joni jonpli dolang dak update bang
la song bon nang tum prabjen pen registration ego la pen la so video nang tum ko an ma share un share ego kar biang lo rasta me palang igna la pen pachini igna la pen new apply registration jang se thek thep le nili fan hombre ego nili nali tum fan nang claim pi ikpo la pen la son update mate la son video nang tum kilang long ver se fan la so YouTube channel la bang ke nang tum subscribe ego tang do me thak me kadu ko vi kar british 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans tame nilhin pen cardom to change your